Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. UMLA jong ka Maulai constituency uba proses ti sau keme hakala asngi ublai jong ka arpu pratrik ubna jelleu arajar arpuwei ula ai jing era pisa arlak tengka ya ka Ryntih Sports Club kum shibenta ban Kyrshan lem ya ka ni ka kinhon yele kai football ka balama Jingeh na ka jingwan linshop jong ka jingpang klam COVID-19 Hagani kejo kesngi UMLA ulano senyang ru silak tengka syaka seng samla maudat baki naga benta bakan dub yo pentelun yakikam ki jongka. Yaka work order kaba arlak tengka uba proses ula IT ha uba walam kupar kharpran ubadai managing director jong ka Ryntih Sports Club bad yaka work order kaba silak tengka pat la IT ha president jong ka seng samla maudat baki uba samrans harengkat ka jingedan lang jong urang ba snong uba BR kharmujai lembat kidkhot jong ka club nang tadi kidkhot jong ka seng samla maudat baki kinong kit kam snong bat kiwei Kipana kibala ngiyo menteri yang kali ke community tuition hawa yang beri pada buram jadi di piti saukme lawan menteri kali community tuition pada dia banyak banyak keren bagi yang pular ban ai ke Jingeh nak kebentar asal sama hak bagi community tuition nak kalian kejui yang pular ban ai silap tingkah kong kala Jingeh nak kebentar asal sama kejui Senak cibun, cibanai ayo bertanya yang community tuition pada hadir kata baca nak pungi kawan kelab kawan nak kajing hamdam pada jelas kajungi di berpawai. Jadi pada kawan nak kajing hamdam nak kalian kajungi di asal sama baru dah yang mencetak ke kelab di berlek. Nak bentar kali mana tak kena bawa sekali community tuition. Bila perhat menilai dapat online boleh bukai. Nak kalian kejungi nak bukai kabiang ba Andre kawasusi kalau ba kena ikimi kipah lah pentit sini kalau ba siap Jingeh nama kita dan ikimi kipah dan yang phone kabiang berkunjung yang internet accessibility kompat biang kayak besar kejoki tengi sungsu lagi nak percaya susu dapat online nama komentar di school kiat online semi tuition kiat online kan kami bagi dan di phone yang ini penting pak online yang melakukan sungsu Kamu tahu yang bagi sibuk tuition yang kemat bab saya. Kiam dikuat baik yang tuition ke tikai baik markumat de simet haktu bo kacaka bagi kalau tuition. Kalau baik konstruksi ba pihak sangat tuition nama education lu kadai kamu spesifik esensial khamtam kena pulih. Kai ka Jingeh kalau nadu bawan kenika klam COVID-19 haus nam arjak hakendai hau ajar arpau mentah kelak tak syan mentah ka klub bat kham tam lelei yaki players kiba la imjak po dakat Jingeh le kai mentah na kalen ka klub ka ham ban ai financially yaki namar ba tuni ki company ru ki syakta lang apo bakawan kenika covid hendrei semua komen pan habangi kendu ban yaki ba piti sau ni belong di MLA juga malah konstituensi ni na boy kapor ba mai MLA iba pen iba kambat jam bat habang alek syakwi ke konstituensi de kinu ni beriau dia thu khana sapam jong MLA ke jongi ba piti sau keme ba ya om tang ya kapolop Henry ya rakru ya kinong shong sinong popli nangta ya ka konstituensi hi bro koi hakila Jingeh ilong sya uta nong ikmat bawa ya kalat kalenti uban penyo ban pensuk ya ka konstituensi hi bro koi bat ni kum kapolop ru ni dan hapren ka Jingeh ka bakrau namata bangin lek ya kaneka I-League Division. Bahkan diterangi jongani ke klub Ryntih Football Club. Kalau bangunnya konya ke second division I-League. But ilang dan bet kaya way ke jumut bangin yo bandrung syaka I-League next season. But hapadeng jong kita bangin lek mentally kam tam ya ke preparation bangotong
bagi la de kedua ya ki way ki sponsor ni ki company prepare menta masen relax kani ka order ka bawan ngilala bani kedua katu kat ni ki company ngilala bani kedua katu kat ni ki reu ban sponsor ka club ban ngilala de kedua hiru ya i DC ka nompo riphoi ban ya mer jumut kumno ba kani ka club ka non sustainable ba ni kmilan ti hakini kisni arsngi ba ka ka club kale namata ban penuan ban long shisha kani ka club Kaba hakasin ka bani kong aya naka liang naka ni ka maulai konferensi kami kani ka Ryntih football club Kaba dei la khala pun nami national model ki but ya kalenti ya joki kadehi ka seng samla model ki but ni smoke men shisha hakapor jong i rabashno ba biar kharmunjai i ba khat i mado kapor jong i balum ba i bahab hatu ki por ki ya khun shisha ba penyo ya kani ka Ryntih football club apolo namar hakatu ki por jong i balum kalong shisha ba kapor jong i rabashno ka shisha ba yo i kani Ryntih football club namar ba kaladon rupa ka maulai football club Hina terkadang berjo NOC kasem Jingeh banni na ai burom sisa ye rambas nong ibala sania yang iki nong yalam iba lom iba he pakada bas nong brokowe sania nama play ba apreng ke ya kun kabarat ba joki hak impor isna iba mencuak ngada ai ku play sisa ya i rambas nong ya iba lo iba he baling ba joki menta Ryntih kandai football club kaban pau kaban mi rasong nang ni national model bagi batkan mi haka kerteng jongka mi kliahi brokowe bat ni next camp shania haka jing penya ka jongi ni dalele lu ni num pele aranya kani club ngin le chathie dak jing kurku jongi MLA ngin le chathie dak jing kurku kerdo ba jing twai jong national nathau ngin le chathie dak jing kerdo jing kurku kerdo dak seng samla ka ban doi lang yani watla hapadeng bangin le chathie ngimla ban le lut brokhai ni hab le ban hab suci ya ki player baki official henry ka ba kham order tam ka long ka jing doi jong phi dada phi long phi dan chani hane ru lada ka jing doi ka jong phi ngay ngin le ta ka men sim ka ba koloi men sim ngin le ta ka men sim ka ba mi yo por bangin ya khon ho ni la pen pau ba hapadeng ka jing do no ni i mata ISL macam senam ni i di duna bagi kasih di jongi banyele kaya ketika platform ISL nama belai di bani sutho ha kolong ba ki player kasih ki dei ki dani potential kaba ki wei pat ki jala ki mdon henry kai ko bono kam ki ko lack of exposure kim yo man feel ki player ki kasih jongi kim yo man feel dina takada pelong yang aku menong yalam bak borohi official kalong ba ni job ni rem hapreng ki tinggal ya ka ni dei ban aila ya kini ki kena ke jela ke jongi kenang ba kai ki temu ke jongi lada ya kai national team lala banjiet nak ISL lala banjiet tang di tang nak kini ki atlet ke baka ahli lada kita jongi ki mio ban yele kai ha ka level ka ailik by ISL jinjar ba ki kena kasingi bakin thong ni ka jersey jo ke India dina takada kolong ba ku ingi ku nong yalam kolong ba ni la dan ko ke jingmut kolong ba ki kena kasi jo ni ki dan potential ngin ai la pat menta ya ki bakin feel ka ni ka level haka lada kami ke jingile ka ko jongi kabangin ra ya kenam ke burom kam ya kasnong ba kejingya lenti kamdi ke bakam ke basuk kadai ke kam ke bae wat apreng ke jingye ni klan karandian bangin tur sakman kenang ba haka let haka ni ka second division in long sisa ta ki nong job haka ni second division dan kowe wis gua ben sejo sing kita sama kenal ta ni yo ni singgo harusnya
Penang hau jadi intinya. Nai yang kuasa, nai kuat bangdeng. Ya, bisa. Bagi nabi hati, ai yang muda. Tinggal kami ini, kamu tak nak kira kesian. Jadi apa? Dari muda ini salah. Kita dengan dalam jalan kesian di mana? Oh, ucap dorong untuk sini. Kan kita mau luar sehat lah teman dah. Sehat belum try sudah. Ini berberi. Lalu saya belum try kan. Wah, nak pelau tu kalau nak tadi pelau ini kan hamlah aku tu kan hamlah kan. Bagaimana kau nak juga? Dan event orang tersebut. This is the only commodity. Belum berbol. Kaba siang, kaba bang, ban kaba cuk kedang, ban kaba cuk ya, ban kaba cuk kusto. Baik tak? Ini bisa benar. Jika ni kita bagi dari kuat kali kuat mereka mengimat ke Jingeh, mengimat COVID, mengimat pandemik, di COVID, di pandemik, lantas yang baru diberi, baru di agak business lantas. Laki dia mentah ke Kibri berarti laki jong tahu. Kalau kita tahu mentah kamu tahu nak beliang jong niki nak beliang ke football club, kamu tahu nak beliang Ryntih sports club, umum Ryntih berbarok club kemudian apa jong telah kata India macam baru international laki dia local club kalau kata national club kalau kata international club barok club kalau kata. Jadi mana nak beliang jong warna kupar represent jong klub namar ba hadirin pengalaman ke pandemik sistem ke mentang kalau Jingeh apa nak mentang Ryntih sports club gila Ryntih sports club kalau long way di klub kiba kiu ha mentang apa jong jela ke jong bagi so komen baga nak yang Ryntih sports club idan CEO bagi kiba dan ke vision berbentuk dan bertahan jumlah klub ke national level. Bagi semua komen mahal nak ada jumlah, dia kata vision ke bandar yang jumlah klub dan tak bandar yang jungi ke bangin siap ke lagi jungi ke bang bagi samla kasih jungi ke bakin syukur tak boleh apa jumlah jelah. Tang syukur tak pun notis, bakum juru haka national level. Isu komen semua nak ada yang alam kupar kong present jam klub bahagia benaik bersawan kesudahan nakalian jam klub kasih nakaya apa second division jam I-League bahagia di Bangalore pada Bangalore kasih nakaya dikandang keburang pokraw nak kata jam Ryntih sports club orang kawai amnong ismo kemen abang ini kisahlah kasih jami abang nakaya hangti poki national football ground bandar yang jami bon kisahlah jami kelabin syabab itu mereka ko India international dan players dan samla jungi bang shabar ki bai shabar England be play banana jungi ke power long ya ka efficiency jungi ya ka skill ki jungi kalau power be jingde jika kubor nak yang jungahi ko madu boleh lo ha nak jong besar nak jong talan mudan ngin hap pun dan kampak lalu kampak ini dan pun kisah malah kasih hak ini kesengi mata. Tiba nak yang jadi dan baik atau dan baik pada kata fighting spirit. Ada kiwai kita lakukan kiu boleh dengan melakukan kiu. Ada kiwai kita boleh dengan kiu. Ada kiwai kita akan melakukan ayah kapan pau yang lakukan jong skill ke jong kiu boleh dengan melakukan. So kemen bah. Pada hari pun kisah malah jadi. Nasi baik pada kalau dengan impact hari ini sini. Yang kata fighting spirit dan ambition kalau diberi kisah malah jadi dan Gidan kam kiu syahmat. Pada pring jong di COVID pada dengan pandemik ngim day bandu jadi bawah. Langi pe players ibon COVID, langi pe kena wai, langi pe kena puli, langi pe kena field jong business parohi kijong kipiang. Kemudian kami hilang, kemudian kami kalau committed, kalau determined, bagi dia snare, abang ini nak ada jongi, kadang-kadang ada jongi ini kiu hakan betah. Jing temu kadang kisah tu kalau kita baru lagi company di kam kejam kimia show, baru kimia show kalau
it has come to standstill. Dapat kita ni ada perlu kebangunan profit dan isu labu Jingeh apa. Kupon ki players juga bandar kalian bulan kupar kupon ki players ki badan korenti tu terus kata Ryntih dan lagi hapsiu hapen biang dabamli hapen biang uniform hapen biang juga paro jengkam dan Ryntih Sports Club scam labu Jingeh apa. Kena tak tahu nak berkat ke dan juga Kyrshan Ryntih Sports Club ablak mereka. Kemudian Kyrshan ki players Kyrshan players kata habis kalau ada import yang import berjinjang ada kata apa dengan semua di mata dengan Kyrshan hamana Kyrshan yang song tahu tumparo oleh Kyrshan masuk ke benda dengan Kyrshan nama tajung klub. Hadin kanipan ubah proses ula lepat sa syakasnong maulai mautawar ban ai jingerap deka song pisa sya ka maulai mautawar Taxi Owners and Drivers Association lengba presiden ubah don kupar dempep harengkat ka jingiran lang jong kinong kitkam jong kanika seng kinongnya taksi kamai.